turabasuhuje abakunzi bacu ndetse tubashimiye kandi urukundo mudahwema kutwereka. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kigaruka kuri Kaminuza y'u Rwanda. Turareba amateka yose n'urugendo rugaruka kuri Kaminuza y'u Rwanda. Kaminuza nkuru y'u Rwanda yatangiye yitwa n'ubu mu magambo y'icyongereza cyangwa se UNL mu magambo y'igifaransa. Izina mu gifaransa bisobanuye Université Nationale du Rwanda, National University of Rwanda. Niyo kaminuza nini mu Rwanda, yabarizwa hagati ya °C (-36) ariko zitarenze 58. Rimwe na rimwe ikaba hagati ya °C (29) ariko zitarenze 44. Hakaba n'ubwo zigaruka kuri 34 mu mujyi wa Butare. Yashinzwe mu mwaka w'1963. Ishingwa na guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye n'abakristo b'abadominikani bo mu mujyi wa Quebec mu gihugu cya Canada. Ikimara gushingwa, iyi kaminuza yatangiranye amashami atatu ariyo twita faculté: ishami ry'ubuganga, ishami rijyanye n'ubumenyi bw'umuryango sciences sociales, n'ishami nderaburezi sciences de l'éducation. Yatangiranye kandi abanyeshuri 51 ndetse n'abarimu 16. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, iyi kaminuza yaguyemo inzirakarengane nyinshi ndetse ikurizamo no gufunga. Ifungura mu mwaka w'1995. Ikimara gufungura, ururimi rw'uburezi rwahise ruba Icyongereza kigakoreshwa hamwe n'Igifaransa. Mu mwaka wa 2005, uburere bwatangwaga muri kaminuza bwibanze ku bumenyingiro, siyansi n'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyamuntu, aribyo twita humanity, bikigishwa mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Guhera mu mwaka wa 2005 kandi abanyeshuri bigaga muri iyi kaminuza babarirwaga ku 8,221. Birumvikana bari bavuye ku banyeshuri 51 bari batangiranye n'iyi kaminuza, ari nako kandi abarimu bavuye kuri 16 baba 425. Dore amatariki y'ingirakamaro n'ibikorwa byabayeho muri Kaminuza y'u Rwanda tutazibagirwa. Ku itariki ya 3 Ugushyingo 1963, iyi kaminuza yafunguwe ku mugaragaro. Naho ku itariki ya 12 Gicurasi 1964 hatowe itegeko rishyiraho iyi kaminuza. Muri 1966 hashinzwe ikigo cy'igihugu cy'uburezi ku nkunga ya UNDP ifatanyije na UNESCO. Iki kigo cyari kigamije guhugura no kuzamura ubumenyi bw'abarimu bigishaga mu mashuri yisumbuye. Naho mu mwaka w'1967 iyi kaminuza yaraguye hagamijwe kuyegereza abaturage ngo ibafashe. Muri 1972 hashyizweho ikigo cy'ubushakashatsi gishingiye kuri farumasi mu ishami ry'ubuganga. Iri shami ryatangiye gukora ku buryo bwigenga guhera mu mwaka w'1980. Gicurasi mu mwaka w'1973 nibwo Kaminuza y'u Rwanda yashyizeho amahugurwa nimbitse ku nzobere z'abubatsi, ishyiraho n'imbanzirizamushinga k'ubukanishi buhanitse bw'ibikoresho by'umuriro electronique mécanique. Ukwakira mu 1973 hafunguwe ishami ry'amategeko ku bufatanye na Kaminuza ya Sterling Antwerpen. Naho mu mwaka w'1974 mu ishami ry'ubumenyingiro hashyizweho uburyo bwo kwiga no gukora ubushakashatsi ku ngufu z'amashanyarazi. Iri shami ryatangiye kwigenga mu mwaka w'1997. Ku wa 13 Kamena 1979 hashyizweho ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi agronomy mu ishami ry'ubumenyingiro. Naho ku ya mbere Ukwakira 1981 Kaminuza y'u Rwanda yafunguye ishami mu cyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, ibigize amashami 2. Nyuma y'imyaka mike ishami ry'amategeko ryimukiye Mburabuturo. Ugushyingo mu 1988 hijijwe imyaka 25 Kaminuza y'u Rwanda yari imaze ishinzwe. Hashyizweho kandi ikigo cy'ubutegetsi n'amategeko Institut Supérieur de l'Administration Publique ku bufatanye n'umuryango Konrad Adenauer. Hagati ya Mata na Nyakanga mu 1994 abarezi n'abanyeshuri batari bake bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hangiritse kandi ibikoresho bitandukanye, inyubako n'ibindi. Ibi byatumye kaminuza ihita ifunga. Tarama mu 1995 kampisi ya Ruhengeri n'ishami ry'amategeko byimukiye mu cyiciro gikuru cya Kaminuza i Butare.
Kuri iyi tariki kandi niho kaminuza yongeye gufungurwa maze amashami n'amashuri yose byimurirwa i Butare. Muri uyu mwaka kaminuza yari iteganyijwe gutangirana abanyeshuri 600 ariko itangirana 4500. Aha niho icyongereza cyatangiye kuba ururimi rw'uburezi. Ku ya 2 Mata 1996 hashyizweho ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, naho mu mwaka w'1997 hashyizweho umwaka w'indimi, igifaransa n'icyongereza ku banyeshuri bose batangiye umwaka wa mbere muri Kaminuza y'u Rwanda. Ibiro bikuru bya kaminuza byubatswe mu mujyi wa Kigali nyuma yo kwimurwa i Butare ubwo kaminuza yahurizwaga hamwe ikitwa UR. Naho mu mwaka w'1998 hatangijwe icyiciro gihanitse Dogitora mu ishami ry'ubuganga. Itariki 15 Kamena 1998 muri uyu mwaka hashyizweho komisiyo ishinzwe ubushakashatsi. Mu mpera z'umwaka w'1998 ishami ry'ubumenyi n'iry'ubumenyi ngiro byarateranyijwe abyara ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Naho mu mwaka w'1999 hashinzwe ishami ryigisha gukemura amakimbirane. Kuri 27 Ukwakira 1990 n'ubundi hashinzwe ihuriro ryo kurwanya sida muri Kaminuza y'u Rwanda. Ukuboza n'ubundi muri uyu mwaka w'1999 hashyizweho ishami rya kaminuza ry'indimi ryari rifite intego yo guteza imbere indimi n'umuco mu rwego rwo gushyigikira ubumwe bw'igihugu, ubwiyunge ndetse n'amahoro. Iri shami kandi ryari riteganyijwe guteza imbere umuco nyarwanda mu mahanga. Mata mu mwaka w'2000 hashyizweho ishuri ry'ubuzima Santé Publique. Ni nako kandi Kanama muri uyu mwaka w'2000 ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga ryahindutse ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho mu rwego rwo guteza imbere igihugu muri uru rwego. Ku itariki ya 3 Ugushyingo 2022 niho hashyizweho alumni ya Kaminuza y'u Rwanda. Naho ku wa 10 Ukwakira 2005 hashyizweho ku mugaragaro ishami rihanitse Post Graduate mu ishuri ry'ubuganga. Ntabwo kandi twakwibagirwa itariki ya 18 Ugushyingo mu mwaka w'2005 ubwo hashinzwe ku mugaragaro radiyo ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ikitwa Radio Salusi. Ikaba ari radiyo igira uruhare mu kuzamura ndetse no mu guhugura abanyeshuri biga itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Guturuka mu mwaka wa 2005 gukomeza kugeza ubu ngubu mu mwaka w'2024. Jya gukoraga iki cyegeranyo Imbonimana Pomse mukomeze kubana natwe.